ndimo Goma ni hafi cyane. Unaweza toka kwa hata 18 ushobora kuvana saa 12 z'umugoroba ukagera iki. Lakini ile mtu ashakuwa nje ya nchi, umuntu yamaze kujya hanze y'igihugu, bari hanze y'igihugu nyine. Lakini tutaendelea tunatumika sasa, tuzakomeza gukorana. Mipangilio yote ya kanisa hapa, gahunda zose z'itorero hano, tutaendelea tunatumika na viongozi wa kanisa. tuzakomeza gukorana n'abayobozi b'itorero hano, mitume, abarimu, representants, abavugizi, wa berger ndetse n'abashumba. Ndio vile tutaendelea tunatumika. Nuko tuzakomeza gukorana. Haleluya. Amen. Unaona Papa Robert kutoka hapa. Mwabonye Papa Robert yavuye hano. Lakini mpaka hivi tunapokuwa na lazima yake, ariko n'ubundi iyo tumukeneye anatusaidia mtu mwingine. Aradufasha mu gihe. Na yeye kubali Kinshasa. Kandi ari kure Kinshasa. Mimi nilikuwa kwa Goma. Yewe ni kujya hano hafi Goma. Ni safari zitokeza vile. Ndio rwatunguranye gutyo. Hakuna walikuwa na subiria vile. Nta wari ubitegereje cyangwa wari ubyiteze. Wakasema baravuga bati fashika kwanza kazi ya haraka sana. Ugomba kuza gutangira akazi haraka sana. Byihuse. Twende abidinieni. Niyo mpamvu rero birasaba ko ngenda. Haleluya. Amen. Tunaenda mu kiwanja mpya. Tugiye mu kibanza gishyashya. Ni kwetu ndio. Ni wacu yego. Lakini kwa miaka mingi hatuko. Ariko ni miaka myinshi tutahaba. Kwenda kule. Rero kujya hariya Kama tunaenda za maisha mapya. Ndio tunakutangira imibereho mishya. Ni kwetu. Wacu. Sababu tulitokea ngambo wa kule. Kubera ko niho twaturutse. Lakini mimi binafsi. Ariko nabo ubwanyu. Jewe ubwanyu. Jamaa yangu anaishi Bujumbura. Umuryango wanjye uri Bujumbura. Kwa nikitumikia hapa. Najya nkorera hano. Hivi nenda Goma. Urero ngiye Goma. Nasikia umva ko n'ubundi Goma tunaendaka Goma tujayo posho mwezi ukwezi. Na wakati mwingine tunafanya mwaka mzima tufike. Ni mwana wetu kabano mwaka tutahagera. Sasa kwenda hapo maana tunashuta mtereni hapo. Rero kujyayo ukusanga mu kibuga gishya. Haleluya. Na ile kwa mpya msemo ya roho. Ariko uburyo bw'umwuka ntabwo ari hashya. Sababu huko watu wa Mungu kubera ko hari abantu b'Imana namwe. Waaminifu. Abizera. Wakristo. Abakristo. Kanisa. Torero. Tena kanisa kubwa. Ndetse torero ligari rwose rirahari. Kwa hiyo mtu wa Mungu anaenda. Ana umuntu w'Imana agiye hose. Anapaswa kutumika. Abagomba gukora abagiye. Lakini kutumika Goma. Ariko gukora Goma. Sasa itatuzuia sisi kutumika. Ntabwo bizatubuza gukora mu Rwanda. Haleluya. Tutaendelea kuwasiliana. Tuzakomeza guhamagara. Itakuwa vizuri sana. Ndetse bizaba byiza kurushaho. Tuko hapa lakini kujuliza kwa watu tunatumikana wako Kinshasa mu vitu vya kanisa. Turi hano ariko mwibaze hari abantu bari Kinshasa dukorana mu bijyanye n'itorero. Goma yuko Amerika. Hari n'abari muri Amerika. Goma yuko Australia. Hari n'abari muri Australia. Afrika du Sud. Na Afrika y'Epfo. Tunatumika kabisa mingi. Dukorana byinshi. Na bila marafiki yako basi ni hiko tu. Kandi bibageraho mu buryo butabizi. Haleluya. Muroho safi mu mubiri ndetse no mu mwuka. Ndio vile nabiita. Natwe rero niko nzaba meze. Basi acha niwashukuru. Reka rero mbashimire. Miaka yote tulikuwa ndani. Miaka yose twabanye. Kwa furaha yetu na faraja kwetu. Ibishimo byacu n'ihumure ryacu. Furaha na faraja hii. Rero ibishimo n'ihumure bikomeze. Tuliwaachia mwalimu. Twabasigiye mwalimu. Sasa papa na nawe papa aragiye. Mimi ndio naenda lakini mtume. Ngiye ariko ndumwira hari. Na zende fasi tu tuna. Kandi ntabwo ngiye turi kumwe nawe. Mushikamane na mwalimu. Rero mukomezanye mu bumwe na mwarimu. Ile siku niliwaambia uriya munsi narababwiye. Hamna walimu wawili watatu. Abarimu babiri cyangwa batatu mufite hano. Tuko na mwalimu. Dufite mwarimu umwe. Wa station. Muri station yanyu. Haleluya. Amen. Mustafutie mwalimu kuna huko. Nimushakire mwarimu hana. Mwalimu tu. Mwalimu huyu. Mushikamane naye, mukomezanye nawe, mutembee naye, mugendane nawe kazi zote za kanisa, mu mirimo yose y'itorero, za roho kama za mwili, mu mubiri no mu mwuka, na Bwana ufikie mwisho. Nawe mugere ku iherezo. Haleluya. Amen. Mambo yote ya kanisa la Rwanda, ibintu byose by'itorero tutaendelea tulifuatilia, tuzakomeza kubikurikirana, tutaendelea tulifuatilia, tuzakomeza kubikurikirana, kitu tulifuatilia tu, nuko n'ubundi tubikurikirana, tukazi fike mwisho, kugira ngo umurimo ugere ku iherezo. Haleluya. Amen. Sasa mshikamane na mwalimu, rero mufatanye na mwarimu wacu, mshikamane na sauti, mufatanye n'ijambo, mshikamane na sauti, mufatanye n'ijambo, mukomeze ijambo, mutii taratibu na uongozi wa kanisa, mushyire gahunda n'ubuyobozi bw'itorero, mutii wenzenu waaminifu waongozi, mwumvire bagenzi banyu b'abayobozi b'abizera, na mwachane na dhambi, kandi mutandukane n'ibyaha. Kesho kazi ya Mungu imetendeka hapa, ejo umusozi uzazamuka hano, na ninyi mwende kunywa kwa kikombe, nawe mujye kunywa kuri cya gikombe. Haleluya. Amen. Ile
ile siku uriya munsi ndio tutakaa sasa pamoja nibwo tuzicarana na kuanza kuongea na kuomba kama watu. Kuganira ndetse no gusenga nk'abavandimwe. Tunataka kama tunasimama papa ndipo. Urabona tuhagararira Ese ndio mama na. Ese tujya dusengana. Jimi to bana ese kama mjumba. Ese tugasengana na Musa. Papa tunaona ni kwa hiyo. Papa. Ntabwo bisanzwe. Urumva mwasengana bishoboka. Sasa tutakufahamu sasa. Rero tumara kumumenya. Sasa tutawajua. N'igihe tumara kubamenya. Tunaanza omba sasa. Tuzatangira no gusenga. Tulikuwa nazo neno la Mungu. Nibwo tuzatangira kuganira ijambo ry'Imana. Haleluya. Ese tushonge maneno hapo. Ese tujye tuganira amagambo y'Imana njye nawe. Sio ya kusoma Biblia. Si ibintu basomera muri Bibiliya gusa. Biblia wakati. Biblia Wakatolika Biblia. Maneno ya Mungu sikushenge. Amagambo y'Imana ntabwo turayaganira. Sasa mtakunywa kwa nini? Niba mara kubara kuri cya gikombe. Ndio tutaanza kuongea sasa mambo ya Mungu. Niba tutatangira kuganira iby'Imana. Kama mnasikia maneno ya duniani. Niba mutarumvisha amagambo yo mu isi. Mtasikia mbinguni? Ese mwisho muzayumva. Haleluya. Amen. Sio kile Yesu alikuwa anafunza. Nuko Yesu yabwiye abigishwa be. Sasa Yesu anafundisha maneno ya duniani na mbinguni. Yesu yabigishaga ibyo mu isi n'ibyo mu ijuru. Na wauliza. Maneno ya mbinguni ama ya duniani? Yabigishaga ibyo mu isi cyangwa ibyo mu ijuru. Lakini akamwambia kama msikini. Ariko ngo niba mutumva ibyo mu isi. Sasa waambia maneno ya mbinguni. Niba mutasiga mu ijuru muzabyumva. Wanaambia maneno ya Mungu. Kuko ntabwo yabwiraga ibyo mu ijuru. Alikuwa anambia maneno ya duniani. Yabwiraga iby'isi n'ubu. Haleluya. Amen. Maneno ya mbinguni ibyo mu ijuru mutaisikia muzabyumva na kuyafahamu. Mubimenye. Kama tunaanza sasa kuchangia kikombe. Tangira gusangirira ku gikombe. Na watakia iwe vile. Rero ndabifuriza. Haleluya. Amen. Kusata umoja wenu ambaye atabaki. Ntazagire n'umwe muri mwe usigaye. Ile siku tunapenda tuone watu wote wanachaguliwa. Munsi dushaka kuzabona abantu bose batoranywa. Wanaingia mkazi ya siku 9. Bagiye mu minsi 9. Wanapokea Roho Mtakatifu. Bakiriye Mwuka Wera. Majina yao yanaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Amazina yao yandikwa kwenye kitabu cy'ubugingo. Haleluya. Amen. Na mwaile kazi yote tutakuwa tu. Kandi muri ako kazi kose tuzaturi kumwe na matayarisho yote tutakuwa tu. N'imyiteguro yose tuzaduhana. Na hivi tuko pamoja naye. Kandi n'ubu turi kumwe. Njoni ndugu zangu, nashukuru. Nibyo rero bavandimwe ndashimye Mungu Imana wa Abrahamu, Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo, Bwana Isaka na Yakobo azidi kuwa pamoja nanyi. komeza kubana nawe Na mapendo yake ndetse n'urukundo rwayo na rehema ya Yesu Kristo n'imbabazi z'Umwana wa Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu ndetse n'ubwo Mwuka Wera uzidi kuwa na kila mtu. komeza kubana na buri muntu. Kisha neno la Mungu Hanyuma nidusoza ijambo ry'Imana ndio tutaongeza kitu tutaungana. turaza kumenya ibyo dusezera ku musaza. Asante.